Peka lan manis, pengawi Wayan Sunarte, penguacen I Gede Wiratana, musik ilustrasi oleh Windu Estianto, keproduksi oleh Balai Bahasa Provinsi Bali Kalih Tali Selikur. Pekak ngoyong di jumahne ngajak miong, mionge entong madan manis, bulone telung macem, putih, soklat, lan selem. Pekak sayang teken imanis, dugas cenik manis duduker teken I pekak ditongos ngentungang luni. Pekak sebut ningalin panak meong ngeling ngeong ditongos ngentungan lulune. Pekak ngabo manis mulih nih, sesukate ento manis nongos di jumah nih pekak, manis ngainang I pekak demen lan bahagia. Manis ubuhe teken I pekak, sesai bange ngamah ane jan-jan, lamun peteng manis demen di samping batis nih I pekak, manis demen memanying-manyingan di batis nih I pekak. Nyansan wai manis nyansan kelih, nanging manis demen memaling dedaran, sesai pekak ningalin manis memaling dedaran di paon. Pekak nenggil dogen, nanging mekelo-kelo pekak gerimutan ningalin bikasne I manis. Manis ngudiang cai ngemaling dedaran, petakon I pekak. Manis nenggil dogen, icang sesai ngemang cai ngamah, raos I pekak. Manis mengiong, apa keuangan aneh bang icang, petakon I pekak. Manis mengeong memanying-manyingan di batas nih I pekak. I pekak sing payu kedek, I pekak kedek pedidina. Manis cai sing dadi ngemaling, raos I pekak. Manis mengeong, ngemaling ngento sing luwung, nyanyanan cai kena karemu, raos I pekak. Manis mengeong manying, manis cara ngerti raos nih I pekak. Di jubah nih I pekak, sesai ada bikul ngalih sisan dedaran. I pekak ngorahin manis ngejuk bikul-bikuli ento. Manis, lamun ada bikul mecelep ke rumah, ijuk nah, raos I pekak. Manis mengiong, manis cara ngerti raos nih I pekak. Petenge liu ada bikul mecelep ke rumah I pekak. Bikul-bikule ento ngerusuh. Manis angop ningalin bikule gede-gede. Manis tuseng payung ngejok bikul. I manis ngajak bikul-bikule ento mecanda. I pekak
ningalin manis mecanda ngajak bikul-bikule ento. Pekak tu sing gedeg ningalin bikas manis. Pekak angop ngudiang meong bisa mecanda ngajak bikul. Beh, manis tu yang dadi andalang angon ngejuk bikul. Pindah Pekak. Bikul nyancan liu mencelep ke rumah Pekak. Pekak inguh tekan bikas bikul-bikule ento. Petenge Pekak ngejang angkat bikul di paon. Angkate ento misi umpan begerang. Petenge ento manis mencelep ke paon. Manis dot memaling dedaran. Manis ngadek bon begerang di paon. Manis ngamah begerang ento. Manis ngeling ngeong-ngeong. Manis nyejek angkat bikul. Ningah munyi uyut. Pekak bangun uli balini. Pekak lantas ngendihang lampu. Pekak mekesiap dingalin manis meguyang. Awak manis nyangket misi angkat bikul. Adeng-adeng Pekak ngelesang manis uling angkat bikul. Pekak meresien awak manis nganggon lengis nyong. Nanging bulun-bulun manis liuhan has. Kene coba karamu teman memalek. Araos Pekak gerimuta. Manis ngeling yang nyeselin dewek. Sesukate ento manis tu sing bani buin memaling dedaran. Manis suba kapok kena angkat bikul. Pekak nyansan sayang teken manis.